mukama yebare yabahereza betu abakoze na program ye yasisimuka ntumanya ngo nembabaza mukama kubaho kandi okubaho kwitu nahabwe herizoba nanye no tubagana kigambo kimwe cyo rukunda abazugu bawe ukunde abazugu bawe amazina ndi Reverend Musinguzi Steven ni impereza n'uburisa bwa Katebe omuri Greater Mbarara Archdiaconry kandi obureberezi n'obwa Ankole Diocese. Bibuli netugambira ngo tukunde abazugu bitu kuko hano shoma ebari Paulo yandikira abarome 12 umushoro ngo 14 no 15 nugugira guti mushabiro umugisha bari kubahiga mubashabire umugisha mutabakena mushemerwa hamwe n'abari kushemererwa murure hamwe n'abarukurura nsime mbabaza mukama izo ziturinda burkasheshi izo ziturinda burkiro iwoka byama ukarabwashesha rero ukagwejegera ukashanga ikiyinji kitakutaha mukutu rero iwoka simukaje amuhero umukagena no kusimota simere kandi uranga kwiyakwenzero kagwejegire ugumayo kana bwo kwiyakwenzero kagwejegera leta nkekinya kitanko mukutu kigumamo konka awe mbabazi aguma kurinzire mwen agweranga ubushobozi bwona nucyo yabenagambisa Paulo arakutugambira ngo tukunde abazugo bitu mushabire umugisha abaruko bahiga mubashabire mutabakena umweshongoza akagira ngo kuba kumanu bakugamba bingi uyogumano yongerayo mwene nyenda kubashaba imwabishe mwe bantu bamukamamwe Paulo yabenagamo nk'abakristayo ngo mukunda abazugo banyu umuzugo wahiro kamumanya no butacu imikora akwana agira ngo mure n'abarukurra mushemerwa hamwe n'abarukushemererwa utakashanga umunda inembaga ya graduation ibukashanga nibwo riyo norangwa akashoma bawe bayanga shemererwa hamwe n'abarukushemererwa haza orre na n'abarukurra nambwe nisha barahanga munonga ngo habwezo mbabaze zatugira burkanya ahabwa rukunde yatugira buri izoba ngo twena tukunda abazugo bitu umuzugo wa karagira injara muhereza ko kurya umuzugo wawe karagira iruhoma ko kunywa umuzugo wa karabara ko kujwara ukamuhereza wabo kinde kandi ni wabo takine umuzugo akakakwereza kaciro kajware aza utwantu twara nkebyo ntabana twari mu mugwa mukama buzimazimo mu mugwa mukama gwara kukunda reka tushabe twakwebaza mukama urango ubushobozi bwona tata n'umwana n'umoyo rukwera yebarahabwe mbabazi zawe yebarahabwa rukundo yawe yebare mukama kutukunda azokatukunda burenge mwene watugamira ngo tukunda abazugo bitu aze cyo mukama ntikicereza akabana bakubambira ha musharaba ukabagamira ngo mukama basasire akwicyo ayimba kora bakabatarukishimanya mwene nayi mukama wiguru nese nteterezo mutima gwo kukunda abazugo bitu rero ko baragira njara twaye ko kurya ko baragira iruho mukama twariza ko kunywa rero mukama ko kushemererwa cishemererwe nabo nakwabo kurra mukama tuje namwe rero ubwanyuma twabantwara nkebyo mukama tongere kwimisemba bazawe ikiriza program ejayi mukama ibindi gukomeza mu kugumana no gikora aho kwakuru utariwe nabwo tiyakubireho mukama gumize munohereza abahereza babamani abarukereza mu program ze zona kutandika nege yasinsimuka mukama mu gishogo rango ubushobozi bwona guhika abantu bona kandi mukama w'igurnensi tweshengereza ngo gume hamwe nito kandi umushago rango ubushobozi bwona tato mwana n'umuyo rukwera umucyo gutebeho gume hamwe nito gureke kuturugaho kuruga hati no kusebiro byona amen.